زندگی کارزار آر، زحمت و عزم و تلاش برای دریافت نامی نیک و مقام شایسته در میان جمعیت است. در این جاده نفر پیروز می شود که اراده قوی و تمکین و تحمل توشه راه او باشد. با فرهمندی می خواهیم در این نشر برنامه وارثان علم چهره جوان دانشمند، انسانی نجیب و فروتن انور قادیروف را بهر هواداران علم رونمایی سازیم. انور قادیروف 15 اوگوست سال 1983 در ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختلان در عائله صاحب معرفت تولد شده. سال 2001 مؤسسه تحصیلات عمومی رقم 38 ناحیه یاوان را با انتظام نمونوی ختم نموده، حجت‌های خود را به دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو سپرده. سال 2006 این نهاد علمی را با اختصاص کیمیا و اکولوژی ختم نموده، صاحب دیپلم آموزگار فن‌های شیمیا و اکولوژی گردیده است. سال 2008 هنگام تحصیل در زینه اسپیرانتورا در آزمون عالمان جوان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان شرکت ورزیده، با گرفتن ادرارپولی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مشرف گردیده. سال 2009 در آزمون برنامه بین المللی همکاری تکنیکی و اقتصادی هندوستان غالب آمده، برای تحصیل در ترینینگ کوتاه مدت در موضوع رشد استوار به دانشگاه انرژی و ذخیره‌های شهر نیودهلی راه خط گرفته است. سال 2010 در شهر اوهریدی مکدونیا در کنفرانس بین المللی مسئله‌های مبرم آب و اکولوژی در موضوع برطرف نمودن مشکلات آب و اکولوژی آسیای مرکزی برآمد نموده، همچون عالم جوان تاجیکستان را در این ممالک با علم از برنموده‌اش معرفی کرده است. انور قادیروف دلباخته کسب انتخاب کرده اش هست و پیوسته تلاش می ورزد همه روزه نوگانی های علمی تکنیکی را از بر نموده، با تجربه گرفته خود زینه های موفقیت علمی را طی نماید. با اندیشه شما در تاجیکستان حالا علم چگونه رشد کرده ایستاده است؟ به مانند دیگر ساحه‌ها علم نیز در جمهوری تاجیکستان از اول شروع شد و امروز آهسته آهسته یعنی قدم به قدم این رشد کرده ایستاده است. چه علم‌های طبیعت شناسی، چه علم‌های جمعیت شناسی، اما باید اقرار شویم که علم‌های جمعیت شناسی در جمهوری تاجیکستان بیشتر رشد کرده است و قبول یک زمره قانون‌ها که برای حفظ اجتماعی اهالی، برای رشد اقتصادیات قبول گردیدن شهادت این گفته است. اما حالا باشد یک 5 سال اخیر علم‌های دقیق از جمله فیزیک، شیمی، متماتیک، علم‌های برنامه ریزی، رقمی کنونی در اوج است. ما در این سمت چی اکادمی ملی علم‌ها، چی مؤسسه‌های تحصیلات عالی آهسته آهسته علاقه موفق شده ایستادند. متخصصان جمهوری تاجیکستان در دلخواه کشورهای دنیا هستند، کار میکنند، فعالیت میکنند، به علم مشغولند، چی در جمهوری تاجیکستان چی در خارج کشور. از این لحاظ علم دارد رشد میکند. علم شما با ساحه تکنیکی ربط دارد. چرا محض این ساحه را انتخاب کردید؟ سبب اساسی انتخاب من در آن است که وقتی که من سال 2001 داخل شدم به دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو و سمت شیمیا و اکولوژی داخل شدیم، یعنی فاکولته شیمیا و بیولوژی از روی اختصاص شیمیا و اکولوژی داخل شدیم و همون سال وقتی که کورس 3 بودیم، سال 2003 سال بین المللی آب تازه اعلام گردید. این هم باشد با تشبوس رهبریت دولت بود و در دایره همین سال یک زمره چهاره‌بینی‌های علمی و سیاسی و فرهنگی برگزار گردید. من در وقت دانشجو در این چهاره‌بینی‌ها اشتراک میکردم. از این لحاظ ذوق من به همین علمی هیدرولوژی اوج گرفت از همون سال 2003، یعنی در کورس 3 بودم علاقه. بعد اولین کارهای تحقیقاتی من از همونجا شروع شد، یعنی کارهای کورسی می نوشتیم و موضوع مخصوص اوید به صفت آب، اوید به مقدار آب، نارسایی آن در یگان منطقه یا
جوی. اون من از همین سال 2003 با علم گیدرولوژی شروع کردم. پدر و مادر از انتخابتون چی میگفتند؟ پدر و مادر فقط تلقین میکردن که باید خوانید. از سبب اونه که پدر من خود آموزگار است. هنگام یک میزی خوراکخوری در روی دسترخوان می نشستیم و پدرم میگفت که خوانید، چون که وقتی که انسان میخواند یعنی صاحب معلومات میشود، صاحب دیپلم میشود، صاحب خواه جای کار و موقع خود را پیدا میکند. از این لحاظ هیچگاه از خواندن ضرر نمیبیند. هم خیلی نصیحت میکردم. از این لحاظ چی در سمت خیمیا که من داخل شدم، والدینم زید نبودن، برعکس خرسند بودن از اون که چون که در آن دهه‌ای که ما زندگی میکردیم، دهه معلمانی که فنهای طبیعت شناسی درس میدادن انگشت شمار بودن. از این لحاظ پدر من بسیار میخواست که من در همین سمت علم‌های طبیعت شناسی تحصیل کرده باشم. اما قدیروف یکی از شخصان خیلی جوان و آینده‌دار است که من در علم یک سهمگذار هست. برای اینکه من در سالهای طولانی میدونم در انستیتوت آب در یک جایی کار میکردیم و اون بسیار خود از پلهای خوبی علمی نشون میداد، چون که هر یک ایده نو، هر یک کاری نو رو با خوبی استقبال میکرد و دستاوردهای نظررس است و نامزدی علم حاضر هست و نامزدی دکتری را هم حمایت کرده است و این نشون میدهد که در پی جستجوی و دستاوردهای علمی خود میباشد. قادروف انور صدقلوجا هنوز در دوره‌ای که در دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان کار میکرد در شعبه علم و اینواسیون، همون وقت در برابر تعلیم دادن به دانشجویان با کارهای علمی مشغول بود. به واسطه در یک مدت کوتاه تحقیقات علمی خود را جنببست کرده در شورای دیسرتاسیونی جمهوری قرقیزستان حمایه نمود و همین بود که وی در برابر تعلیم و تربیه، یعنی در رشد نمای علمی تکنیکی بسا سهمگذار شد و در نگذشته نامزد علم‌های تکنیکی شد و کاردانی و با تحقیقات ها علمی جلب شدن انور صدقلویش یکی از دستاوردهای بهترین در ساحه علمی گیدرولوژی بود. انور قادیروف سالهای 2012-2013 در دانشگاه یوهانس کپلر شهر لینز جمهوری استرالیا در بخش ماجستراتور تحصیل نموده، بعد ختم دانشگاه به صفت لابرانت در انستیتوت مسئله‌های آب، هیدروانرژتیکا و اکولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان به کار شروع کرده است. رساله نامزدی خود را سال 2016 در جمهوری قرقیزستان حمایت نموده، صاحب عنوان نامزد علم‌های تکنیکی گردیده است. یک چند پتنت دارم انور جان و پتنتی که سال گذشته گرفته بودم من کمی بسیارتر شناس می باشم و در آن یک سیستمی برده آوردنی بار رو اختراع کرده بودند که آن رو می توان در یک چند مراتب استفاده بردن بدون تازه کردن، یعنی که می تواند که همون در مثال گویم اگر سیسترن باشد، اگر همون سیسترن رو بردن به یک طرف که در درونش ممکن یگان مایع یک نمود مایع باشد و وقتی آوردن اون از درونش خیلی نقطه تکنیکی می باشد و یک نمود جمع کرده می شود اون درونش و سیسترن بیرونش می ماند و در همون سیسترن بیرونه باز یک نمود یا مایع یا یگان خاکه دیگری را انداخته آوردن ممکن است که این برای کم مصرف کردن گشت و گذاری مال
سبب شده میتواند. تحقیقات شما به کدام سمت روانه شده است؟ هرچند که ما در شهر بختر بودیم، لیکن کار دیپلمی خود رو در انستیتوت مسائل آب، گیدروانرژی و اکولوژی اکادمی ملی تاجیکستان و در همین انستیتوت من کار دیپلمی خود رو به انجام رسوندم. تحقیقات اولین من بخشیده شده بود به معین نمودن عامل‌های تاثیرکننده به صفت آب، از جمله دریای وخش. تحت رهبری سابق دیرکتور انستیتوت نورمات فینوم شیرویچ، من پروفسور بودم اون کس هستم. تحت رهبری همون کس رساله یعنی کار دیپلمی خود رو به انجام رسوندم و آیسته بعد ختم دانشگاه به همین انستیتوت دعوت شدم. از جانب رهبریت انستیتوت دعوت شدم که در اینجا کار فعالیت کرده باشم و در اوید به مسائل آبی و مسائل اکولوژی در روی وخش مشغول شدم. حالا در نزد ما 6 تا پتنت ایستاده است. خب اطراف اختراعات هایی که روی کار آورده اید می توانید معلومات بدهید؟ در طول تجربه و در طول تحقیقات به بسیار مسائل اکولوژی ما رو آوردیم. از جمله پتنت هایی که شما میبینید داخل دارند پیش از همه به کوچش مسایی، یعنی هم مقدار کوه، نظارتی کوچش مسایی کوه ها میباشد. مثلا هنگامی کارهای تکنیکی در گیدر ابیکت ها، یعنی در اوبیکت های آبی، از جمله در ساختن نقبه ها، در ساختن گیس ها چگونه کوچش می شود و یک پتنت ما با کوچش اون داخل دارد و پتنت دیگری ما با چگونه کوچش نظارت کرده شود. و بعدا سالهای اخیر ما با یک زمره عالمان نیز باز یک پتنت که شما میبینید به دست آوردیم. این ربط دارد به انتقال مایع توسط کانتینرهای اونیورسالی. فرض کردیم به همه ما معلوم است که وقتی که توسط کانتینر از نقطه A به نقطه B موادی فرض کردیم موادی نفتی میبرند، از اون طرف کانتینر خالی میبینند. یا اینکه کانتینر با بعضی خیمیکات ها شسته می شود که تا از نقطه B به نقطه A یگان محلول دیگر بیاریم. از این لحاظ ما به خلاصه آمدیم و پتنت نیز گرفتیم در این سمت. به خلاصه آمدیم که کانتینر اونیورسالی کارکرد کرده برایم و این کانتینر اونیورسالی فونکسیاش از چی عبارت است؟ فرض کردیم از نقطه A به نقطه B نفت میبریم، از نقطه B به نقطه A میتوانیم که یگان جسم سخت بیاریم. این کانتینر 4 کنجه است و در درون آن توسط موادهای مخصوص گفر ساخته می شود. وقتی که آب رو در گفر، یعنی محلول رو در گفر میندازیم، وارد میکنیم، دلخواه محلول، خواه نفت باشد، خواه شیر باشد، خواه یگان نمودی افشورده باشد، در گفر وارد میکنیم، گفر پهن می شود. وقتی که ما از نقطه A به نقطه B محلول میبریم، از اونجا میتوانیم محلول رو خالی کرده، گفر رو جمع کرده، از نقطه B به نقطه A یگان نمودی یگان موادی سخت یا موادی چسبک بیاریم فرض کنیم. از این لحاظ این پتنت ما گرفتیم در استحصالات جاری شونده است. فرض کنیم پتنت یکون ما که کوچش نظارت کوچش مسای جنسای کوهی می باشد، این یک خصوصیتی خاص دارد. تنها فرض کردیم برای ساختن نیروگاه‌های برقی استفاده کنیم. اما پتنتی که اوید با کانتینر اونیورسالی این میتواند که دلخواه شرکت ها از این استفاده برند. و یکی از پتنت های دیگری ما وابسته است به طرز نصب پنل های آفتابی که امکانیت میدهد برای نصب، یعنی با صرف وقت، با صرف مبلغ چگونه تیزتر و با صفت چسبونیم. اختراعات هایی که شما روی کار آورده اید حالا در
استحصالات جاری هستند یا نه؟ ما پتنت ها رو به دست آوردیم، به وزارت اداره های داخلدار مراجعت کردیم، اینچنین در چند نمایشگاه ها اشتراک کردیم، دستاوردهای علمی خود رو پیشنهاد کردیم. در بعضی حالت ها هست خواهشمند پیدا میشه، عموما هم خیلی مسئله ها هستن. چطور که اطلاع داریم شما در چندین آزمون و کنفرانس های سطح بین المللی اشتراک نمودید. خب اطراف اشتراکتان در این کنفرانس ها گپ میزدید؟ در هندوستان، در امریکا، در هلند، جمهوری مردمی چین، استرالیا و یک زمره کشورهای دیگر هم تحقیقات گذراندیم، هم در کنفرانس ها برآمد نمودیم، دستاوردهای علمی خود رو پیشنهاد نمودیم. هر گاهی که با مقاله های علمی در کنفرانس های سطح بین المللی برآمد میکردید چه حسیات شما رو فراگیر میکردید؟ پیش از همه من افتخار میکردم که از جمهوری تاجیکستان هستم، یک کشور مستقل، یک کشور صاحب استقلال و کشوری که در تمام دنیا نام تاجیکستان رو میگیرن. ما کجایی که نرویم میگویند که جمهوری تاجیکستان اساسگذاری مسائل اکولوژی است. از این لحاظ ما افتخار میکنیم، ما میفخریم از این. در بروشوره ها، در کتاب ها اوید به این مسئله در همه جا قید می شود که همین تشبث با ابتکار جمهوری تاجیکستان است. از این لحاظ ما با سری بلند همیشه در کنفرانس های وابسته به او برآمد میکردیم. انور جون در سمت گیدرولوژیا کار میکند و حتی که یک دو مقاله همراه هم داریم ما، برای اینکه کارهای مرکزی ما در سمت انرژتیک می باشد و تمام سمت های انرژتیک برقرار شونده رو ما کار میکنیم و این چنین دریاهای خرد، انرژتیک دریاهای خرد رو ما دیده میبریم و در این سمت ما همراه کار کرده بودیم. بغیر از این ما لایحه بزرگی داریم با مملکت ژاپن، با شرکت ساترپس و انور جان راهبر این لایحه می باشد و من معاون او می باشم در این لایحه و در سمت انرژی گیوترمالی، آبهای زیرزمینی که همراه کار میکنیم، کارهای خوب دارند در این سمت و تحلیل هایی که میگذارانند برای تحلیل آب، یعنی که دانستن و سنجیدن آبهای زیرزمینی از روی این لایحه ما بسیارتر آبهای زیرزمینی رو میسنجیم. شنیده بودم که در تمام مناطق تاجیکستان برای گرفتن سامپل ها، یعنی که نمونه های آب رفته بودند و آنها را آورده سنجیده کارهای علمی خود را پیش می بردند. از آن کاری که اون برده ایستاده است گفتم ممکن است که عالمی سیر حرکت می باشد و حرکت می کند و کوشش می کند که هر چقدر زیادتر از همون سمت خودش بهره‌مند شود و نتیجه خود را پیشنهاد کند. انور قادیرов солҳои 2009-2019 дар Институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба ҳайси ходими хурди илмӣ, ходими илмӣ, ходими калони илмӣ, мудири лабораторияи экология ва рушди устувор фаъолият намуда, ҳамчунин ба сифати мутахассис дар шуъбаи илми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон фаъолият кардааст. Аз 5 августи соли 2019 дар асоси озмун ба сифати директори Маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон интихоб гардида, то ин ҷониб кор карда истодааст. кадом мушкилотҳо ва монеаҳоро паси сар намуда ба ҷодаи муваффақият қадам гузоштаед? яке аз мушкилотҳое ки мо доштем ин пеш аз ҳама норасоии лабораторияҳо буд дар самти тадқиқоти сифати об. аммо хушбахтона мо рӯи як лоиҳа кор кардем. дар асоси ин лоиҳа имрӯз мо соҳиби ҳамин лаборатория гаштем ки бе ягон мушкилӣ мо метавонем сифати обро дар ҷумҳурии Тоҷикистон набаромада ҳал кунем, яъне он таҳлилҳоро гузаронем, таҳлилҳои химиявӣ. мо то ин вақт намунаҳои обро ба Канада, ба Ҷопон, ба Қазоқистон мефиристодем ки барои фиристодани
ҳамин намунаҳои об ё намунаҳои хок ҳам маблағҳо сарф мешуданд, ҳам вақти зиёдро мегирифт. аммо имрӯз хушбахтона мо ба ҳамин муваффақ шудем ва дар ин самт мушкилот надорем. бояд атрофи корҳои илмӣ анҷом додаатон ҳарф занед. дар кадом мавзӯъ рисолаи илмӣ навиштаед ва онро дифоъ кардаед? мавзӯи рисолаи номзадии худро таҳти унвони ташаккул ва динамикаи реҷаи гидрологии дарёи Вахш навиштам. албатта бо дастгирии устодон Шодравон Саидов Иброҳим Илёсович ва Кобилӣ Залил Нобудин Валӣ рисолаи номзадии худро соли 2016 дар шӯрои диссертатсионӣ назди Институти масъалаҳои оби Академияи миллии Қирғизистон ҳимоя намудам. озмун василаи сайқали дониш аст. назаратон ба озмун ва конфронсҳо чӣ гуна аст ва барои олимони ҷавон то чӣ андоза ширкат дар онҳоро муҳим мешуморед? бояд ҳар кас новбаста аз он ки муваффақ мешавад ё намешавад бояд ба озмун ҳаракат кунад, ба озмун ҳуҷҷат супорад. ман аз соли 2009 пеш аз ҳама ба озмуни гирифтани стипендияи президентӣ ҳангоми таҳсил дар аспирантура ҳуҷҷат супорида будам ва муваффақ шудам дар ин самт. дар ин баробар ман ҳамон сол ҳам барои ҷоизаи олимони ҷавони Академияи миллии ҳуҷҷат супоридам, ҳам ба стипендияи президентии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба аспирантура дар Академияи миллии Тоҷикистон ҳам хеле стипендия ҳаст. ман аз яке муваффақ нашудам, аммо хушбахтона аз стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақ шудам. як соли аспирантураро пурра бо стипендияи президентӣ тамом кардам. баъдан ба озмун дар доираи лоиҳаи Tempus Perseus барои таҷрибаомӯзӣ ҳуҷҷат супоридам. як сол дар донишгоҳи Йоханнес Кеплер шаҳри Линц Австрия таҳсил намудам дар самти ҳамин худам дар самти технологияи химиявӣ ва гидрохимия. илми имрӯзаи Тоҷикистон худ як пешсаф аст. ҳар як коркарди олимони Тоҷикистон як дастоварди назаррасе аст, новобаста ки бошад. барои он ки сиёсати имрӯзаи Тоҷикистон ба он равона карда шудааст ки бояд ҷавонон ташкилкунанда ва пешбарандаи илми имрӯзаи Тоҷикистон аст. барои ҳаминам ҳамчун яке аз узвҳои ҳамин академия ва олими ҷавон хеле ҳам дастовардҳои хуб дорад. дар муошират як марди хубе аст ва хеле ҳам ботамкин аст. мо дар якҷоягӣ корҳои зиёде дорем аз ҷиҳати мисол ахлоқ, аз ҷиҳати тамкин ино хеле марди хуб ботамкин аст. китобое ки Амар Садқилович нашр кардам дар баробари китобҳои таълимӣ, яъне экология нашр кардам. боз монографияҳо ҳам аз соҳаи гидрология, метеорология бисёр дута монография чоп кардам. инчунин дар яке аз монографияҳое ки муаллифҳои ҳаммуаллифҳои бисёре буданд, дар унҷо дар масъалаҳои монография бо номи проблемаҳои инноватсионии рушди илмҳои Тоҷикистон. анвар қодиров шурӯъ аз соли 2009 то ин ҷониб ҷиҳати иштирок дар озмунҳо, конфронсҳо, форум ва дигар рӯйдодҳои илмӣ тадқиқотӣ, илмӣ инноватсионӣ ба кишварҳои Ҳиндустон, Қазоқистон, Чин, Австрия, Словакия, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сафар намудааст. иштирокчии конфронсҳои илмӣ ва озмунҳои ITS, ЮНЕСКО, UNDP, Старкас ва ғайра мебошад. шурӯъ аз соли 2006 то ин ҷониб зиёда аз 100 мақолаҳои илмӣ дар дохили кишвар ва берун аз он, 3 патент, 2 монография, 3 дастурамалӣ методӣ ба таб расонидааст. дорандаи ифтихорномаҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ ва Донишгоҳи давлатии тиҷоратии Тоҷикистон мебошад.
номбурда соҳиби 15 сертификати байналмилалӣ буда бо якчанд забонҳои хориҷӣ озодона суҳбат мекунад. тавре ки иттилоъ пайдо намудем, шумо донандаи хуби забонҳои хориҷӣ ҳастед. мегуфтед аз кай боз ба омӯхтани ин забонҳо майл пайдо кардаед? ман забони русиро дар мактаби миёна пурра аз худ кардам. забони англисиро бошад дар донишгоҳ. ҳангоми таҳсил дар донишгоҳ мо ҳам забони русӣ мехондем ба ғайри забони давлатӣ, яъне забони тоҷикӣ, ҳам забони русӣ мехондем, ҳам забони англисӣ мехондем. аз ин лиҳоз бо забони русӣ балад ҳастам, мақолаҳо менависем, монографияи ман, ҳарду монографияи ман бо забони русӣ аст. бо забони англисӣ низ озодона суҳбат мекунам, метавонам ки мақола нависам, баромадҳо кунам. умуман барои ҳар як шахс фикр мекунам ки донистани ин ё он забон муҳим аст. ва ин беҳуда нест ки сарвари кишварамон борҳо таъкид мекунанд ки ҳатто қарорҳои ҳукуматӣ низ дар ин самт ҳам ҳаст ки забон омӯзед. ва ҳамин як мотиватсияи забономӯзӣ барои ман ин иштирок дар конференсияҳо буд. вақте ки ман медидам олимон бо забони русӣ, бо забони англисӣ суҳбат мекардам, ин барои ман як такон мебахшид. ман гуфтам ман низ бояд ҳамон дастоварди илмии худро на танҳо бо забони давлатӣ барои аҳолии кишвар, балки берун аз он бояд муаррифӣ кунам. аммо муаррифӣ кардани дастоварди илмӣ бешубҳа ё забони англисӣ, ё забони русӣ, ё олмонӣ ва ғайра талаб мекунам. қабули қарори 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф ва рушди илми кишвар чӣ гуна саҳм гузошт? ҳоло ман директори маркази рушди инноватсионии илм ва технологияҳои нави академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолият мекунам ва ин самт махсусан барои яъне бахшида шудааст ба монанди муассисаҳои мо, муассисаҳое ки ба монанди муассисаҳои мо ба илмҳои табиию, риёзию дақиқ машғуланд. баъди истиқлолият ба даст овардан як зумра институтҳои тадқиқотии дигар ба монанди маркази мо, маркази рушди инноватсионии илм ва технологияи нав, маркази тадқиқоти технологияи инноватсионӣ назди академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, институти масъалаҳои об, гидроэнергетика ва экология, маркази омӯзиши пиряхҳо таъсис ёфтанд. яъне ин аз он шаҳодат медиҳад ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба илм таваҷҷӯҳи беандоза дорад. ва қабули ин барнома барои рушди илмҳои дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ саҳми босазо гузоштааст. имрӯзҳо чӣ дар мактабҳои миёна, чӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва чӣ дар муассисаҳои илмии академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар асоси ин барнома кору фаъолият мекунанд ва озмунҳо эълон мешавад, конференсияҳо мешавад. хонахҳо саҳми босазои худро гузоштааст. имрӯз фарз кардем танҳо як аз маркази кӯчаки мо 5 нафар дар хориҷи кишвар таҳсил карда истоданд, 4 нафар дар кишвари ҷопон таҳсил карда истоданд, 1 нафар дар кишвари Хитой. ин аз чӣ шаҳодат медиҳад? ин аз он шаҳодат медиҳад ки донишомӯзони мо аллакай донишҳои ҷаҳониро аз худ карда истоданд, яъне ба ҳамон сатҳи ҷаҳонӣ тайёр ҳастанд. агар тайёр набошад чӣ гуна ба озмунҳо роҳ меёбанд, чӣ гуна ба илмҳои дақиқ дар кишварҳои пешрафта роҳ меёбанд. ин тасдиқи ҳамин барномаҳои ки стратегие ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти илм, инноватсия, барномаҳои экологӣ, барномаи яъне чӣ хеле ки шумо савол додед, сабабгори асосии ҳамин пешравиҳо ҳамин барномаҳо мебошад. дар соҳаи гидрология яке аз мутахассисони варзида тайёр шудааст дар ҷумҳурӣ ва дар оянда бештар шогирдони зиёде тайёр кунад ки дар ҳамин соҳа боз ҳамчун барои рушду намои илми тоҷик ва барои пешрафти иқтисодиёти миллии Тоҷикистон саҳмгузор бошад. ман орзу дорам ба Анварҷон ки аввало сиҳат саломат бошам ва баъд аз он аз тарафи КОА комиссия олии аттестатсионӣ пазируфта шавад ва дипломи доктории худро гиранд, шогирдони бисёр дошта бошанд ва дар илми Тоҷикистон нақши муайяне бозида барои оянда як корнамоии хуб нишон дода тавонам. ман мехоҳам ки Анвар Қодиров дар оянда боз ҳам кӯшишу
зиёдро ба харҷ диҳад, дастовардҳои хуб дошта бошад барои он ки дар проблемаҳои об, иқлиму энергия ин як проблемаи рӯзмарра аст ва бояд ки навовариҳо ва дастовардҳои хуби назаррасро дошта бошем. Ман мехоҳам ки дар ин ҷода бояд ки ба дастовардҳои хуб ва назаррас бирасад. оянда чӣ ҳадафҳои илмӣ доред? оянда орзу дорем ки дар тайёр кардани ҷавонон, дар тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси илмӣ саҳми худро гузорем, чунки ҳадафи илм ҳамин аст. яъне илм бояд дастраси ҳамагон бошад. ин барои як фарз кардем ман ба кори илм машғул мешавам, ин барои як ману як оилаи ман ё доираи маҳдуд нест. ин бояд барои ҳама бошад. аз ин лиҳоз мо дар навбати худ кӯшиш мекунем, орзу дорем ки шогирдони зиёд тайёр карда бошем, дастовардҳои илмии навбанав дошта бошем, махсусан дар самти азходкунии энергияи сабз ки ҳадафи стратегии ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад ва рушди босуботи кишвар, рушди иқтисодии босубот, рушди иқтисодии сабз, аз ин ҳам беҳтар кардани шароити аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиши заҳмати худро равона мекунем. илм сарҳад надорад гуфтаанд. ин аст ки илми тоҷик ва дастовардҳои илмии олимони мо ҳанӯз аз даврони қадим марзҳоро убур кардаву соҳибони онро дар ҷаҳони гузаштаву муосир соҳиб эҳтиром гардонидааст. хушбахтона насли имрӯзаи миллатамон аз ниёгони худ илмро ба мирос гирифтанд ки натиҷаи онро мо дар дастовардҳои илмии ҷавонон эҳсос менамоем. илм ба заковати инсон, ба қувваи ақлӣ ва қобилияти кории инсон таъсири мусбат мегузорад. Анвар Қодиров иброз дошт ки илми аз бар намудааш ҷузъи ҳаёти ӯ гардида бо иродаи қавӣ ва идеяҳои нав нақша дорад ки навгунӣ рӯи кор биёрад то раванди кори инсонро осонтар намояд. мо таҳиягарони барномаи ворисони илм ба Анвар Қодиров комёбиҳо таманно намуда умедбарон дорем ки чун ӯ ҷавонони ватандӯсту соҳиб илм барои рушди соҳаи илму маориф ва технология сидқан кӯшиш намуда ном ва парчами Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд.